дар шаҳри Гулистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои кӯдакистони давлатии парастуро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки масоати умумии кӯдакистони мазкур зиёда аз 1 гектарро дар бар гирифта аз 3 бино иборат мебошад. ин иншоот таи солиёни зиёд ба харобазор табдил ёфта буд ва он аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авитсена дар шаҳри Гулистон пурра таъмиру навсозӣ шудааст. дар кӯдакистон мизу курсӣ ва дигар аёниятҳои хониш таъмин мебошад. дар давоми солҳои истиқлолият ба даст овардани ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати маорифпарварона ва ояндасози пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф ҳамчун соҳаи калидӣ ва афзалиятноки ҷомеаи Тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурӣ рушд намуд ва аз ҷумла дар шаҳри Гулистон. далели ин гуфтаҳо танҳо дар 4-5 соли охир дар шаҳри Гулистон бо ибтикор ва ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмир ва барқарорсозии муассисаҳои таълимӣ, сохтмони кӯдакистонҳо, бо ашёҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонидани кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳо, насби системи ягонии гармидиҳӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ ва томактабӣ ба роҳ монда шуданд. чӣ хеле ки дида истодаем, кӯдакистони чандин сол аз фаъолият бозмондаи Дилноз тағйири ном карда бо номи Парасту барои 360 нафар тарбиятгирандагон ба истифода дода шуда истодаанд. аснои шиносоӣ бо ин муассисаи таълимӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори сохтмончиён баҳои баланд дода иқдоми соҳибкорони ватаниро шоистаи таҳсин хонданд. дар ин рӯз хурсандии кӯдакону дустурияконро ҳадду канор набуд, зеро онҳо аз дасти сарвари маҳбуби худ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаҳои идона аз ҷумла ширинӣ ва бозичаҳои гуногун гирифтанд. акнун дар ин муассисаи наву замонавии томактабӣ 500 нафар фарзандони сокинони шаҳри мазкур дар 14 гурӯҳ ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. شهری زیباست گلستان، ما بچگانی نورسته این زمان از چنین طرفه ارزنده‌تان خیلی شاد گردیدیم. از نام تمام کودکان خوشبخت این مکان برای چنین طرفه ارزنده و پیشوای معظم تشکر.
شدم که در کودکستان زیبا تعلیم و تربیه میگیرم. با فعالیت شروع نمودن این کودکستان 38 نفر صاحب جای کار و معاش خوب گردیدند. در اینجا روند تعلیم و تربیت با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی صورت گرفته. مربیانش با تجربه و صاحب اختصاص می باشند. افتخاری ما برایتون پیشکش می‌نماییم که به موضوع وحدت دستی آبادی هدیه نمود. پیشوای ملتی ما who presented us a happy childhood, our lovely president. Кто сказал, дети будущей нации? Наш лидер нации. هنگام تعمیر و نوسازی حجره‌های کاری مأموریت، همشیره طبی، انبار نگهداری محصولات، آشخانه و خانه شستشوی لباس نیز به اینابت گرفته شده است. کودکستان به شبکه یگانه گرمدهی پیوست می باشد که این برای معتدل نگاه داشتن حجره‌ها در فصل زمستان مساعدت می نماید. کودکستان پرستو ارزشمندترین تحفه پیشوای ملت به ساکنان و اهل معارفچیان شهر ساحل بحر تاجیک می باشد. ما شاد از آن هستیم که کودکان خوش‌طالع ما در چنین کشور آباد و همیشه بهار به وایه می رسند. ما باید کوشش به خرج نماییم که کودکان ما را که آینده نسل ملت می باشند در رویه خویشتن‌شناسی، وطن پرستی، خودشناسی تعلیم و تربیت دهیم. در صحن حولی کودکستان پرستو 14 ایوانچه موجود می باشد که در آن مشغولیت ها گذرانیده می شود. شنانیدن درختان گوناگون آرایشی و همیشه سبز، گل و بوته های آرایشی، سفالک و اسفالت پوش نمودن نزد بینا و راهروهای آن از جمله دیگر کارهای آبادانی به حساب می روند. عرض سپاس خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت پیشرفت ساحه معارف و رشد کارهای آبادانی و سازندگی در شهر گلستان می‌رسانم. امروزها محض با تشبث و دستور و سپارش‌های سرور دولت در مقیاس جمهوری از جمله در شهر گلستان رشد ساحه معارف روند تازه گرفته ایستاده است. تأسیس کودکستان پرستو تصدیق گفته‌های بالاست. مایان معارفچیان کارمندان ساحه کوشش به خرج می دهیم که برای تعلیم و تربیه و با حس بلندی وطن دوستی تربیت نمودن نسل جوان، نسل آینده ساز دولت سعی و کوشش نماییم. موجود بودن میدانچه قاعده های حرکت در راه با علامت های اشاروی از خصوصیت های دیگر خاص کودکستان به حساب می رود که طریق آن کودکان می توانند قاعده های حرکت در راه را از خود نمایند.